Ole nei ua tātou tau nuu manuia mai foi i le teimi ma le tu aso. Whaatulangaina mo la tātou por kalame whaapitoa nei whaaneanganga. O le tala le lei e whaavavau, the everlasting gospel. E ui lava ua e le o mawhaio na tātou whetāpai, whewaa iai ma wheiloa i le tino nei. E iei le talitonunga e ala i le so o tanga o le alofa tu noa sirisili o lo tātou utua. A toa ma le tala le lei o lona mana e ala i lana fionga. Ua vea lea maawala tātou te whesila wha iai pi i oa ma pi i ama e pei o ia upu i luma o le nofo ali o le tua. O te talia ina mai o e ma le anganga fia tele mo le wha awa wina o la tātou polo kalame le nei o le su eina o le fionga le tua i se awala wha apitoa mo oe maau i le nei fo i tuaso. Te wala watu ai tātou te le i whaalongo i le si ufonga o le tua o le ase i mua o na tātou te talo. No mātou ta māpa i ae o lo so i fua i le langi. Wha mua lava ma tū mā walunga lo vi inga le atua i mea uma lava. A wā o lo walofa ta mā o lo walofa ua sili lava lea mo i mātou lau whānau. E leo mawhaio na ati atu na mātou wa ai le mea o lo o lala mai moa ma whaafonga ma iai lau whānau i le nei tuaso i le sio manga le atua o leo langa whaingatā ma le whaatala uula. Ai whaafitai ua mātou wheiloa i o luma e ala i lau whe au momori mai lau o fionga ma le tala le lei e wha mawhanawhana ma wha loto te tele nai i mātou. Whetalai mai e se awala whaapitoa le atua mo lovi inga mo ua lofa anga mo tangata. Wa mātou te tālo ma wala watu e ala i lo suafpele Yesu. Amen. E le tonunga ua mautu watu i lau whaafonga anga ma lau finangalo le winga o a tātou suenga ma tātou mata upu mai le tusi o tānielu mo le lua va yaso le ua tuana yatu a tātou suenga le lava o lo o wha autuina e whaapea i le autu le nei o taimi au pito i sili o na matautia o le o langa po o le lalolangi. A toa ma le tū la i mai o mea kaeli mo ona tangata pa ia. O lea sa tātou a sue ma mai moa whaalea nganga i a langa te tele lua tangata whaatuatua o lea tua o lo o iai le lalolangi na ona tātou toe paitasi i iai le alanga mua i le tusi o tānielu e valu whai upe sfuru ma le tolu ma le sfuru ma le wha. Se ia whea ea le taulanga e whai aso whai soo ma le anga sala e whaatafuna inai e tali ina e whai upe sfuru ma le wha. Se ia atoa afi matai ao e lua afe ma le tolu o se lau po o tausanga i le whaitawina o taimia le tuspa ia. Tausanga e lua afe ma le tolu o se lau o na whaapa ia ina leo ne malu o te iloa le te manatua na amata whaitawina lea valo anga o pito umi o le tuspa ia mai le wha lima fitu tila mo a e wha mae a tonuina i le ti a e afe valu se lau fas funu ma le wha o lea o fia i to tonu ina o le alanga lona lua tangata whaatuatua na o na toe wha manatu e maua le tānielu e sfunu ma le lua a o lona foi upe ono e whaapea pe o mai e a whea ia mea e ofo ai. Fesili lona lua le na, ai maua le tali le tānielu e sfuru lua, whai upe fitu ina ua tali mai le tangata o lo o ofu i le ielino, o lo i lunga e o le vaitawhe ma whapea mai. E o ia mea i le tausanga ma le vaeruanga le mu o le tausanga, po o le whaitau wha le tuspa ia, e afe lua se lau, ono sfuru o e matau mai, o alanga uma nei e lua e ao fia i ni vai ngā taimi mai atu wina lea taimi e afe lua se lau ono sfuru tausanga lea na amata whaitau mai la uope le i le ti ae lima se lau tolu sfuru ma le valu ae whao maina lea taimi i le afe fit se lau iwa sfuru ma le valu le taimi au pito i pongi sā o le lalolangi lea o lo tātou iei nei whaaftai i le tua mo lana fionga ai o lea so la uope le o lea la tātou mai moa whaalea ngai i le vaenga lona lua o la tātou au tū o e matau mai lea o lo whaapea mai
o le tūlai o Mekaeli mo ona tangata whaapitoa, o le vainga na leala a tātou mai moa na iai, o le vainga i le tūlai mai o Mekaeli, mo ona tangata ia e alanga atu, i alanga e lua le ua uma o na tātou suesueina, whaafonga mai, tani elu es fulu lua whai mua leala a tātou whaitawina le unua i vaenga o la tātou mau au tū, whaafonga mai, o ona po fo ia e tūlai ai Mekaeli, o le ali isili, o lena te tūlai ona o tangata o lonu, o le tala le whai le perfeta o Tanielu, o ona po fo ia, o e manatua fo i le winga ona po ia, le vaenga lona lua o le mau, le o mai ai aso vale e le ai so na tusa, talua na whaato a whanau, ma tupu mai o nuu, a o lea la ua whai mai loa, o ona po le anga ia, le mana o mia, ti ngā ina malai loa i tangata o le atua, e tu lai mai ei loa, Mekaeli i e lawea i ona tangata, so se teimi lava, te fia tau atu i ate ole mene nei, so se teimi lava e o atu ai se ve singa, po o se fi naunga, ia po o se tūlanga whapena, i ona tūlanga ua o i ona tūlanga tūngā. So se teimi lava e o atu i ai se ve singa, po o se fi naunga, o le teimi tonu ale na e mana o mi ai le me ta ua o le pulu vanga, ia whaafai mo la tātou ngangana, po o le pulu misa, e le ngata i lea, e mana o mi ai se lawe ai, e mana o mi ai se tūlai mai e tū i le vā, e mana o mi ai le tangata e ta ua o le intercessor, po o le tangata e ta ua o le mediator, e tū i le vā. O e mana tua le winga o i u leo, o alanga tangata whaatua tua, o le atua ia o loo iai i le lalolangi, woe. O e mana tua le winga o latou i u leo ia iai, woe. O te fia ta watu ia te oe na o na toe whamanatu, e le na o ni alanga e whaata mai lo na whainga, pe whaapa ole fōringa, ia e mātau le mene na, o alanga e lua tangata o le tua, le le lalolangi o loto lo toi ai, e le na o ni alanga e whaata mai, pe whaapa ole lo na whainga, a ia e manatua mai woe, o ia alanga o le uio, o alanga o le mapu i tinga, o alanga o le oi la uopele, o le alanga foi, o le awe a tangata o le atua, i le lalolangi le nei. Ia tamana tua foi, o ia alanga te tele ma le whaapitoa, wa le na oni alanga, ma le whaanaunaunga, ia tau lava ina ia langona atu e se tasi, pe tau lava ina whaalongo atu i ai se tasi, pe tau foi tau lava ina so ona tali mai se tasi, i le loto le lei, po le goodwill, le masani ona ave i ai, le ai, e le pei o le awala, e tali mai ai le food stamp i tangata o lo fia tau mamafa ia po nisi fo ia tunu o lalolangi o le awala o lo tali mai ai le Centrelink moni ngā luenga mani mea ai ia po se awala fo ia tali mai ai le malo ini benefiti woe e le ai e matua le ai lava e matua ese lava woe a ole alanga whanau o le fia va ai o tangata o le tua ua va ai mauti noa ua laa mai le atua. O le pulu misa le na, o le pulu vanga le na, o le lavea i le na, o le intercessor le na, le fia va ai i ai. O le alanga whanau o tangata o le atua. La tau te fia va ai o tupu le mea le fai mai e perfecta o Amosa. Amosa e tolu fai ue suma lua. O lai ai upo e whapea. E pei o na whao mai e le leo mamoe o alanga e lua ma le fastalinga o le mamoe ai le ngutu o le leona e whape na o na lavea i le atua o lona nuu o Israelu. Tu nei lo fina ngano moe. E whape whao na toe lavea i se mamoe toe o alanga tu lau le ngangana ma si fastalinga a o le atua lava le na po o le a lava le va ai atu o le se wha moe a e whao lava e le atua. E tu mai lava Mekaeli. O alanga fo ia o lo alanga i tangata whaatua i le oi ma le pangatia i le lalolangi. O se alanga i na ua latou mo'o e fia va ai le whaataunu ina o le wholofolanga o lo i le tusi o konito
mata upe lua a olona foi upe iwa o loo iai ia mea ia folfolanga e whaapea o mea e le iwa ai e mata. O mea e le i whaalongo mua i talinga. O mea fo i le i alua i se loto. O mea ia ua saunia e le atua mo i la tau e alo lofa atu i a te ia. E ta tau lau tātou hold on. E ta tau na tātou tau fi mau. Po lea lava le umi o whaatali tangata o le atua. Lua afe tolu se lau tau sanga. Afe lua se lau ono sfulu tau sanga. O le mea moni lava wohe. Wa o le teimia tu lai mai ai mea kaeli. Ia i tātou o lana whanau. Whaatasi ai ma lana lave inga whaale langi. Mana tua fo i oe. O le suafa mea kaeli. E le ai ase tasi e fito i tonu i ai. Nai lo le li whaola o Yesu Keriso. Le whaola. Le puluvanga, le laveai, le tongi ola mo tā ua. O le mele fina ngalo i le tua, ua le a whaina whaingata. Ai se i whaafali watu lau wa ai woe, ia me kaeli malona winga moni o le Keriso. O Yesu manu malo o le whaola. Mana tua fo i oe, o le winga o le ingoa me kaeli le ave ia Yesu. Who is like God. O ai se tasi e tusa ma le tua. E tu lava e le atua lunga o le lalolangi. Fea le mea e anga iai. Fea le mea angi i eile matangi o whai ngā mea le lalolangi. Ai ono sa i ale atua. A wā o le teimi muli muli e whaatepa i le atua tangata soifua uma o le lalolangi. Ia te ia, who is like God. O e manatua lau oe. A wane e ngalo ia te oe. Po o a lava whai ngā mea le lalolangi. Ai i u lava ina whaariali mai le tua. O le tua tu tasi, o le tua manu malo. Tani alu sfulua whai mua le o tātou iei nei i lona vaenga lona lua. O le vaenga whaai ua lea i a mea kaeli po o Yesu i le tusi a toa o tani elu. O le vaenga muli muli a lea i ai e le ngata i lea. A o le teimi muli muli fo i lea e ali mai ai le suafa mea kaeli i se ainga patino se va ainga a toa ia me kaeli le whaola mana tua fo i oe. E tā ua pēa lava pēa le atua po o Yesu i le va ainga i le tusi a toa. A lea sa uta ua tua mua. O le va ainga o loo va aiei mai le amatanga o le tusi me kaeli malana ngā ruenga mana ngā yoinga. E ave i eile upu fo i lea e indirect pe le tu sao maia. Mana tua lea sa uta ua tua fo i le Tanielu e tolu o lae a mai le ata o Yesu e pei o le halo le atua. Tanielu e ono o lo ta ua i whai mai Tanielu Nebuchadnezzar riu ua awina mai le atua lana a ngelu. O le ata indirect na o Mekaeli Tanielu e fitu. O lo ta ua i Mekaeli po Yesu o le ata li o le tangata. Tanielu e valu o lo ave i eile ngoa the Prince of Princes. Tanielu e iwa lo ave i eile ngoa the Prince. O le ave au. Ai o me lo Tanielu e sfulu. O lo ave i eile ata. O le o lo o ofu ile i elino. La uopele. I isi fo i whao ngā ina indirectly o Mekaeli po Yesu i le tuspa ia. Pau lava le tele o taimi o loo whao ngai nai. O loo avea i ai le tā ua o le tangata lona tolu. The third person. Mana tua fo i oe. O le third person e ave i ai le su inauna o le he. O le tele nao taimi e whao ngai nai. Le suafa me kaeli. Tā ua tele pe a tā mā. Ta ituina ina nei aua lava nei le iloa. O le ata lea. E whauninga mai ai me kaeli. E na o se tasi he. Na o se tasi e pei e sau, e fe soa ni mai i le teimi o taua, o le fisili la uoe. La me ave ai whaapea e le atua, e indirect le a mainga o le whaaola sili, o le o ngā to tonu o le tala le lei, ma le o ngā to tonu o le tuspa ia, o le tali le nei la uope le, ia e mātau mai, e ala na whai whaapea e le atua, se i tāpena pena e le atua, se i tai mālia tu lava e le atua, mafau o na tangata, ma se i whaato sina atu, se i o le taimi e taualunga i nai, le va ainga i le li whaola o me kaeli, po o Yesu, i se va
ai ngai matua mawanunga masili sili ai fa te inga nei awana imisi ya te oe a ona i maliu Yesu le sa tauro fai mai ia ia i le tusi o Iohanes fulu fai pas fulu fitu pe a fai tanga i ai o au nei o le leo ma moe le lei matau mai mua leo ma moe le lei the good shepherd ai ina ua maliu le li i matoe tu mai ta uno e paulo le e peres fulu tolu fai pe los fulu tanga i ai a toe whaatuina mai le leo ma moe sili the great shepherd e te lola o ela o pele ai a ono ile tumutumunga o le aso le ala a fio mai ai le li e a fio mai la vea i ona tangata wa le o toe leo ma moe le lei pe leo ma moe sili ai fe mai pe teru mua mata upe lima fai upe fa awana inisi ona e toe tango i ai pe a faali mai foi le leo ma moe sili we mato mai leo ma moe le lei good shepherd leo ma moe sili great shepherd leo ma moe sili the chief shepherd ese a mea le tua la ua pele o le ma nei ia e o ti e le tangata fa to a fa pea lo se fa tai le tua sa tau fi mau lava sa ono sai le si fa te inga nei ina ia mauti no e lo loto e te leto e fa ilonga fisili tu si o pesa Solomona e ono a fe pesfulu tolu fo i mea la iai o ai e le si sila mai e pei o le taiao o le e la le nei mai pei o le masina ma pupula mai pei o le la matau mai mua o ai e le si sila mai pei o le taiao don o ai le la le nei mai e pei o le masina moon o ai le e pupula mai pei o le la sun we ai fa vengo me le tua dawn moon sun e esele manai e malia i le loto o le tangata o laila iloa ia lesi fa te inga lea fesanga inga Yesu ma fine Samaria i lunga o le vai eli a mata atu le Ioane fa ai o lava le Ioane fitu fa i petolu valu mua o lo fa ingoina o le vai eli ele puna e eli lava e te masani le vai eli the well lona lua ua sifi lunga le maftanga foi mai Yesu e avele le vaiola nei e puna i tonu ia te oe it will become a spring from a well to a spring ai o atu noa i le Ioane fitu foi pe valu foi mai lo Yesu o le fa atua mai ia te au e avea o ia e tafe mai tonu ia te ia o vai tafe it will finally turn into a river o e matau mai from a well to a spring and finally to a river. Wala na o avatua o manei whaata i te inga se i sauni ai lo loto. Au wana i ufitia o i mea ti ngā o leo langa woe, ai se i e matua manino ai lauwa ai i le li whaola. To e tasi whaata i te inga o na o te manao i e mautu le nei, salamo mua, o e matawina upu e tonu. E leo rei tū le anga raifa mai amu ia le tangata mua, e le savali, lona lua, e le tū, lona tolu. Ele nofo o le ala le ata o le savali walking means friendship le ana o iai ia e noka ma le tua savali ma feo ai fatasi lona lua wa uma le savali a o le tu o le standing o le ala ata o le standing boy it means a close intimacy wa le na ona feo ai a wa close intimacy le va o le tangata ma le tua muri a o le upu o le nofo sitting means a permanent connection la woe o le mele ese le fionga le tua o le mele ese la natala le lei e te malie lava woe i mea wa au mai ele tua fa beatu o le Daniel was furu male lua o le faaninga muli lava lea na va ai ele perfecta o Daniel was furu male lua a o le Daniel fo is furu male lua la woe o le mata upu au pito i upu lava lea o le tuspaia a lea la o atu tatou suenga i le tu la i o mea kaeli mana tua mai o le mau Daniel was furu lua lea na o tau atua e whaalua o na ta waile upu tu lai arise o le upu tu lai pe fo no ta ua mua se tasia tatou suenga e ave iai ia mea kaeli
e maua mai le veape e Peru le ta ua ole Ahmad olona winga means to stand up or to arise. A lea ua one ia mea kaeli. Talu ai le alanga mai ona tangata i le oi ma le mafatia ua Ahmad ai mea kaeli po Yesu. Means ua stand up ai mea kaeli. Po ua arise ai ia mea kaeli. Ne mea mana ia le ala ua e. A ole i o men mata upes fulu lua. O luma atu le mata upes fulu tasi. Taipei o se background. Te o le background ne i o tua. Taipei o se background o le tu lai o mea kaeli. Le tā ua wha a se fulu ma le lua i le mata upes fulu tasi o le tānielu. O le upu tu lai. Ahmad. Ai vai la o le whaasolonga nei. E te maua le mata upes fulu tasi o le tānielu. Le upu Ahmad po le veape. O lo o ave. I le tu lai ta i toa tasi e o tupu o le lalolangi. Tu lai e lava lea. Ma lona manu malo whaali mai. Tu lai e lea. Whaali mai lona manu malo. A i he matau mai wai. E taualunga lava le tu lai e ina mata upes fulu tasi o tupu o le lalolangi nei ma o lātou manu malo. E whaahi lava. Finally, i le arise o mea kaeli. I le tu lai o Yesu le tupu. Ma whaali mai lona manu malo. Whaahi that will be the climax of the world history. O le mea lava lea wo e taualunga ai e climax ai mea uma. A o le fisiri lea o tātou o mai ai. Lea la tau whai u tātou mta upu. O le fisiri. O lea tonu lava le teimi e tu lai mai ai mea kaeli. O a fea. Fea tonu wale teimi. Mua. Te whaatepa oe i le teimi lalo nei i le lau whanua o le lalo langi. Mana tua fo i oe mea le tuspa ia. E te lea mua o le horizon. Lona lua e vertical. Lea la tātou a matala i le vaenga i le lalo langi. Ai eiso teimi. Sila i le tānia le sfutasi fai pue wha. O lo tau mai ai le taimi tonu. E tu lai mai mea kaeli lau whanua o le lalolangi. I le taimi ua whoninga mai ua le ai se whamoe. Ei, in a hopeless time. Toa nei lau wa ai le lalolangi o le taimi le nei. Muli ai lo fina ngalo. Va ai. Whaamata e leo le taimi leo wanga i atu in a hopeless le lalolangi. O le taimi fo i ta ua o le tūlanga pangatia. A tragic conditions of the world. Ia mātau i lau wa ai. E le ngata i lea e tūlai mea kaeli le lalolangi. Tani alo sutasi wha ai. O le taimi e matua toa tele ai tangata e mali liu le lalolangi. Ea, o lala so sile le taimi lava le nei. E afen tangata ua mali liu lalolangi nei taimi le ai. E matua toa tele lava la uopele. E wha maoni tele le fionga le tua woi. E le masese sa o lava o le kanona po o le fua ua sa o le lei a le atua lana tuspaia va ai la i le langi. La halu le tato va ai le langi. I le taimi tonu e tu lai mai ai me kaeli. E tu lai me kaeli woe masau e la mea i ona tangata. I le vaenga muli ai to tonu o le malu i le langi. I le vaenga whaai o le ngaluenga whaafai tau langa Yesu. Taimi na pe a mai ala na ngaluenga whaafai tau langa. Le olo a veai o ia o le whai tau langa sili. E ulu whafo mai loa. Whai mai loa whaani ngai lua whai pesu tasi. O le ami o tonu. Ia ami o tonu pea o ia. O le pa ia. Ia pa ia pea o ia. O le elea. Ia elea pea o ia. O ale lua vama le atua. Aua ne ngalo ia te oe. Taimi tonu lava le nā. E tu lai mai ai. Ia mea kaeli. Lua. E tu lai mai mea kaeli. I le taimi tonu lava. Ua. Umai le ngā luenga. O le whaamasinonga su e le atua le langi. The investigative judgment. E tu lai mai mea kaeli. Tu lou. Pe a. Uma le ngā luenga o le whaamasinonga i le langi. Tonu. E tu lai mai mea kaeli mo le lawe inga ona tangata i le taimi wa tapunia le alofa tu noa le tua. E fio mai ai mea kaeli. When the door of probation closes, mana tua fo i oe le vao noa. E le tapunia le lima noa. Na saule angelu e tapuni whaapitoa. Whaapena le tapunia o le alofa tu noa le tua.
Fa, o le vainga i le tūlai o Mekaeli, le tusi o Tanielu, e vaai ai ona fōringa nei ia e sauni ai. E vaai ai pei o se whaamasino. Pe vaai a foi e pei o se fita tau. Woi, o le taimi nei o ave Iesu, o le fautua, o le faitau nanga sili, ia e la talata i ai. A wai tūlai mai loa o le a sawela mea i on tangata, fai mai o fōringa o le whaamasino. Po fōringa o le fita tau, le fai mai ai, le whaamasino e 5 fai upe sfutolu, i e o vai, ia e a fio mai i a te au, e tau mata ngata malolosi. Fōringa na e fio mai ai, le li whaola o Iesu. O le fio mai o Mekaeli, po le atua pa ia, i le tino la uopele, whaatasi malona maloma malu, so whapeatu i a te oi. O le tali au pito i sili le nā, o le tali au pito i ato atoa le nā, tali o le a, tali i alanga e lua ta ngata o le atua, o le whaari mai o Mekaeli, po o le atua pa ia i le tino woe, o le tali au pito i sili a lea, i o le asesi me mana o ai, ua wa ai tino i le tupu o tupu, ma le lii o lii, ua sau o ia e la mea i o na tangata, mana tua e oi, toi upu nei. E a mata le tusi o Tanielu, i le manu malo le tupu whaapau o Nebukanesa, ia Yerusalema. A e tāpuni le tusi o Tanielu oe, i le manu malo muli o Mekaeli po o Yesu, ia Yerusalema. E to e whaafo i sia mai le Yerusalema fou, lea na leiloa, o le ata lea, o le to e whaafo i mai le atua, mai Yesu, le tupu o tupu, o mea na avesea, taluai le taua, ma le vā, ma le leanga. Whai mai upu muri a, o le whai upu muri fo i leo le tusi o Tanielu. Ai le umai i le tātou suenga, a o e Tanielu e. Ia e aru watu se i o i le unga. Ai sea, a wā e te malolo, you will rest there. E te tū mai fo i lo tofi matau, e te tū mai, you will arise to receive your inheritance or your allotment. E te toe tū mai vai le upu toe tū lava lea woe. Te toe tū mai pe a e o i le unga mana tua o e la woe. God's victory brings Daniel's victory and your victory. Ai se a woe. Ai se a te le tau fi mau ai. Whaaftai le atua i lau upu. Whaaftai ha Mekaeli. Whaaftai le whaola o lena maliu. Lea la atoe fio mai, e au mai le whaola tanga mōna tangata. Tā sauni nei, ia manuia lau whaafonga mai, se i tātou te tālo. Mālilie o mātou loto le atua i au wholanga whaanga e tia loto. E nau i eila mātou wa ai. E ngalo ai ti ngā uma o leo langa. Ai mātou whaatali mat ono sai ma tāo fi mau i a te oe. Se ia e whaahali tino mai o oe o le tupu o tupu, o le atua o atua, ma le alii o alii le atua, whaamanui atu lau whanau o mai mua mai, a wana i whaatamala i le sauni uninga, mo lea taimi whaapitoa, ma lea stele, whaaftai lo whaafafonga mai, ono lo lava suaf pele Yesu a mātou wala au o tuai nei.